Boris Nović, Greter D, Bran Mukićin, Plexus Milan Tasić, Blue Angel D, na njegovim slugama Branislav Topalov i Amanda sa Atilom Sekeom. Start trke Bože Pičelo, to Boris Nović sa broj 1 Cerom na poziciji broj 2 z polja, Blue Angel D sa Branislavom Topalom, na poziciji broj 3 nalazi se Greter D sa Branislavom Mukićem u velikim problemima Divlja in Plexus, znači slugama Milan Tasić, promjena na čelu Blue Angela D sa Branislavom Topalovim, pobedničko krlo iz Despotovo od pre 6 dana, skoro na slukava Blue Angel od Quattro Julie i Bet Carter D. Beše Branislav Mukić, već sada 7 od 8 dužina konjskog tela prednostima Blue Angel u odnosu na drugoplasirnog Cera. Cer, rekao smo, veoma zanimljivo krlo koje je debitovalo ovog proleća sa svojih 7 leta i uopšte nije lošo. U poslednja 3 nastupa, 3 treće pozicije daleko iza Cera nalazi se Greter D sa Branislavom Mukićem i iza Grete nalazi se Amanda na slugama Atila Seke, to je prva četvorka, daleko na začelju in Plexus sa Milanom Tasićem. Čelo za Blue Angela, a ti Branislava Topalova, Blue Angel od Quattro Julie, pasova francuske RSI, Bet Carter, ti prednostni krug do kraja, druga pozicija Cer, Boris Nović, treće mesto, daleko iza Greter D sa Branislavom Mukićem i četvrta pozicija za Amandu na slugama Atila Seke. I sada vidjet ćemo šta će nam doneti kontrapravac, prilično je ovo onako dosadnikavo kada je u pitanju pozicija broj 1 i 2 od starta. Blue Angel prati Blue Angela C, pa onda velika praznina, pa Greter D sa Branom Mukićem, pa Amanda na slugama Atila Seke, in Plexus nema više u ovom nadmetanju sa Milanom Tasićem, ostaje ova četvorka, ne smanjuje se da razlika koja ima Blue Angela D sa Topalovima. Vidjet ćemo šta može Cer, da li može do prve pobjede u karijeri ovo krlo koje brani čast Borice Vojnović iz Čačka. Po svemu sudeći izgleda da može. Prepolovio tu premisa da se izjednačio sa Blue Angelom koji prelazi u galop, sve korisni Cer sa Borisom Novićem. Cer odsiče iz fota i kobile. Cer ide u svojoj prvoj trkačkoj sezoni, a Ivavić je, rekao smo, 7 leta, sve bliži prvom slavodobitnom postolju. Možemo već krenuti sa aplauzima, daleko je Blue Angel, veliki aplauz za grlo broj 1 Cera i Borisa Novića. Drugo mesto Blue Angel od Branislav Topalov, treća pozicija ipak Amanda sa Atilom Sekeom, četvrto mesto za Greter D i Brana Mukića.